U spa i wellness centru građane očekuje više sadržaja, a to su aroma tuš, terapija ledom, finska sauna, tople klupe, parno kupatilo, slana soba, tuševi i na kraju za potpuno opuštanje džakuzi i kada. Radnim danima radno vreme je od 11 do 22 časa, dok je vikendom režim rada malo izmenjen, zbog toga što postoji i mogućnost zakupa individualnih termina do 5 osoba po potrebi i ko želi. Cena ulaznica koje uključuju neograničeno dnevno korišćenje spa centra kao i naših bazena iznosi 1000 dinara radnim danom, a 1200 dinara za dane vikenda. Takođe, u našoj promotivnoj ponudi, ukoliko želite da iznenadite nekog prigodnim poklonom, možete da kupite vaučer ulaznicu za spa centar.